Biblia. Creo yo la Biblia. Creo yo la Biblia porque es de Dios. Maitei mitanguera, ba eshapa. Dayabu ai onwa hebo veñan debe marandu bai allá. Ñande yarañe abañañe etabaguiko arape onwa hesupe marandu iba oyoapukueri. Ba eshapa oñeñandu romombe utandebe koape tele niños pe. Maitei mitanguera, ba ishapa. Penemo maitei, tele niños. Goangaro mombe utape me kotembia sakwe ikre ñañeteba. Penguajeke, japeñemoi pu aguapu hayepu sakape, pejendu hanguabu apope. Petavape opavaveta pisha ipu andoipa. Noñehendu ipuka ni purahei. Opavave oiko kehejepe. Ikatunga koñona ino guasu ya opama. Oyukane pamuruvisha Saúl y contrario pe. Umiñangare kohara tenondenaite ohechape oñanívape. Ogueru maranduño naino hawe. Jova no mombe uimba epona. Umiña nemboyo akeva cuera oikeña en campamento pe. Buruvisha Saúl ha príncipe Jonatán omanoma tapejo pe salvapen de nekobe. Ñemontuigui hetaiterei oheja petava. Petein ara iñepama. Mefiboset penguarama ko'yte. Jepevéramo 5 años ramonto huereco. Itua pe príncipe Jonatán omanoma. Arakaeve bando hupimo avei chupe ijiva'ári. Arakaeve noñemboharaimo avei mahendive hu'ýpe. Ha arakaeve nomombe'uvéima chupe cuento kuéra. Mefiboset oñepyrũ hasẽ. Imbo'ehára ojepy'apy hese. Eju, Mefiboset, jaháma vera, ndaikatuvéima ñaimévo ko'ápe. Hasypete ojuhu hikuái pe palacio. Ha upépe oiko. Au, chepy. Mefiboset tuichaiterei ho'a ha ndaikatuvéi oguata. Reñepy'amongetamína pévape accidente rupi opytándu guatavéi. Ha'épe ára iñembyasyvéva hekovépe. Tenondera omano itúa ha upéi ha'e ho'a ha jandahogavéima. Upéguinte og̃uahẽ hikuái Lodebarpe heiséva mba'yve guasu vyresarei. Ha'etéko ipuporãva Mefiboset ndive. Péicha ha'ieténte hekove opyta mba'eve guasu'ỹre. Katuete oiméne ha'e oimo'ãra'e hekove mba'eve pamaha. Ndére ñeñandu avei upéicha. Nde ndaha'éipe ha'aivéva nde gradope. Ndaha'éi ñemboharaihára katupyry ha upévare ere umi ambue ha'eve ha ojehayhuveha ndehegui. Ikatúre entende Mefiboset pe ajépa. Upéicha oiko heta ary Lodebarpe. Ituãnginuetékuri David mburuvicha oguatámiva ñemindu'úpe pe palacio korapýre. Síva, cherembiguái, añetehápe oĩ gueterio oikovéva Saúl rogaygua. Jonatán ra'y pe ndaikatuvéiva oguata Mefiboset. Ha mamó oime. Oiko Lodebarpe. Mba'ýpa oiméne ojapose mburuvicha David. Amombe'úta ndéve ambue arapokõindýpe. Ha'ehína tele niños. Pemba'e porandu séramo. Tera ñeñe'ẽhag̃uáre ndive. Ikatu orerenói 021 441 412. Tera celular 0984 877 812. Haikatu aveipe hai oreve. Correo lipenparaguay@hotmail.com. Haikatu avei Penguaje orerendape Guatajá de las Palmeras, número 4331, Paraguaype. Agüe YPM mitanguera. Ñande Yara tapenderoba saponainte.